Ngiyanivuselana namhlanje kusenegameni likaJesu. Namhlanje ke sitawukhuluma ngekubuyisana. Kubuyisana ke kutawuba igaba letinzathu ndokukhuluma ngakwecala, ngikhulume ngekwesibili, ngikhulume ngekwesithathu. Egameni likaJesu but ngingakacali ngifuna lokuthi unotice ipride. Angani noma ngidokubita ngepride noma ngidokubita ngemphumela wesono, but ke emva kokuwa ka-Adam na Eva thina asitshelwa la eBhayibhelini ngokuthi Adam wase uyacolisa ke uNkulunkulu. Hawu ngiyacolisa. Asitshelwa ukuthi Eva wacolisa, asitshelwa ngisho nenyoka ukuthi yona ke yacolisa. Cha, umuntu lesatshelwa kona ukuthi Adam wablame uNkulunkulu, wablame na Eva. Ngilomfathi lo nginikete yena wena, you gave me. Nena Eva wablame uNkulunkulu, wablame nenyoka. You created the snake and the snake deceived me. Sathane yena wabinza ke wasedu because vele yena ngiyena be guilty kakhulu ke acanganise tonke letinto, but nje angibeva mina even munye wabo eta kuNkulunkulu atothi I do admit ngibe wrong egameni likaJesu, but ke uNkulunkulu being a gracious God wasukuma yena wabona lokuthi angibaseve. Ukhumbule lokuthi abebathembise in before badle isithelo, abethi tenaze nadla lesithelo nitawufane kufa. Lokhu ukuthi kwase kufanele kuchitheke ke manje ingadi ya Adam, kuchitheke ingadi ya Eva because uNkulunkulu wayethembisile lokuthi vele baze badla utawubabulala, vele batawukufa egameni likaJesu. But uNkulunkulu being a good God, a merciful God, a righteous God, a gracious God, wabona uNkulunkulu ukuthi kungcono manele okungenani ngibulale lesilwane esikhundleni sabo, but igcine kwako konke ingadi vele kufune ichitheke ngoba ngithembisile. Silwane ke usibulalela ke tizathu letimbili. Secala useva impilo, ngifuna ukuthi izathu etinzathu. Kwecala useva impilo yabo Adam na Eva ukuthi kufe lesilwane esikhundleni sabo, safa ke silwane yachitheka ingadi. Sizathu sesibili senda uNkulunkulu abulale lesilwane bekungilowe ukuthi atothola impahla noma ke sikhumba lesabeta umbathisa bo Adam na Eva egameni likaJesu. Sizathu sesi-3 lesasenda uNkulunkulu wabulala silwane kwakukwembonya sono sabo Adam na Eva egameni likaJesu. Ukhumbule ukuthi silwane sasingeke sisicethe sono because sono kwathiwa la sitawuqedwa ukuthi bo Adam na Eva bafe. So lokwakumane kwendeke ke la ukuthi uNkulunkulu nabulala lesilwane ukuthi simane sembonyeke, uNkulunkulu angasiboni lesono noma ke singabi osebaleni. The blood of the animal itawusembonya singefiki la sikhumbuta uNkulunkulu ngaloku la sebakwendile egameni likaJesu. Asenginake lengadi yalesilwane, ngifuna lokuthi lengadi yalesilwane yona ke yayimelele Jesu Kristu ngoba ngingadi yaJesu kuphela leyikhona kusisusa sono. Ingadi yesilwane iyasembonya egameni likaJesu, but yaJesu ngiyo leyayiyawusisusa. Number 2, nale ya Adam nale ya Eva yayingasisusa, kepha ke itasisusa njani ngoba batawukufa. Ngiko ke Jesu Kristu athi mhlambe ke nakungena mine kufe mine, batosinza bona ngoba bona bazama kususa lesono ngale yabo indlela, batovele bafe bekuyaphela kukasidinga lutho. So ingadi ke yaJesu Kristu kuphela leyayina namandla ekususa sono. Shothi ke ingadi yalesilwane yona isithombe sale yaJesu kuphela. Ngiko na uya esiphambanweni ufike utshelwe ukuthi imvana kaNkulunkulu, liwundlu laNkulunkulu lalengiswa esiphambanweni. Number 2, uNkulunkulu ke wase uyabembathisa ke njengoba sengishito ke lengithite ke kukwembesa lesono. Umuntu wayengeke asisuse kumbonya noma sebashisa imbuti benta ini etabenakele mahlane kuphi lapha bekude indlela labengasisusa ngakhona. Uyathi indvo nangabe uyembonyile ayisuki, lendvo isuke ikhona kangangoba nabe lokwembonya kusho ukuthi le tono dabo la ngepasti yangalokubadinenge
ngikho-ke lokwenda kusemkhathini wencwadi yamalakhi nayo yamatewu kube na-400 years uNkulunkulu angabakhulumisi labantu angasho lutho athulile because sebembonye sono kaningi sicwabelana ngephasi kwale ngubo lengadi yesilwane egameni likaJesu. They needed a savior, they needed Jesus Christ atofa asisuse because yena angeke asembonye utasesusa egameni likaJesu. Bese-ke number 4 ngigcina ngalokuthi lokufa kwesilwane lengikhulume ngako kona-ke kwakumelele leli plan laNkulunkulu lekusinzisa umuntu because emacembe labe bathi imbonya ngawona abebuna lokhu ukuthi ngalamanye amagama abantu abakethu lesilwane sona senda lokuthi kuqolelwa kwakho kungalast. Ngikho bukhanza ukuthi le day of atonement yayendiwa njalo ngeminyaka once a year kufanele baphindze bohlaba lesinye isilwane futhi bonikela lesinye isilwane because kuyabuna nale ngadi yalesilwane ayibuna ayisithi ngalutho egameni lokusho lokusho ukuthi umdamo nje wemuntu wekufihla sono uyehluleka egameni likaJesu. Kusasa-ke sitawukhuluma-ke ne-reconciliation emkhathini waNkulunkulu yesibili in Jesus name.